Dulu tuan-puan, dulu saya rasa saya pandai tuan-puan. Saya rasa saya pandai. Kita bercerita tentang apa yang saya buat dulu tuan-puan. Saya dulu tuan-puan, saya rasa saya pandai. Saya tengok live TikTok dealer-dealer lain, rakan-rakan dealer, iaitu upline master dealer saya, Puan Bashara Ahmad. Yang mana tuan-puan, ketika itu dia ajar apa tuan-puan? Dia ajar menabung di account gap. Akan tetapi tuan-puan, nak bagi tahu dekat tuan-puan, punyalah saya ni tak tahu. Punyalah saya ni tak tahu tuan-puan. Saya dulu, saya beli emas dengan harga berapa ratus ringgit, 300 lebih something macam tu, ataupun 200 lebih. Seketul-seketul macam ni tuan-puan. Seketul-seketul macam ni. Ketika itu tuan-puan, nak bagi tahu dekat tuan-puan, saya tak tahu pun dekat Public Gold ni ada account gap tuan-puan. Tuan-puan, saya nak bagi tahu